Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Wan ban kerpan di ginong song snong jo bos ar bat ka molai konsensi hi perokawai haki ar posnem live demo meli bestem disi hai bo berit daga jing snai ke jong play kala persyang yang ban train daga ban daga jingbit jingbiang jong gi pai ba jong ka molai konsensi hi perokawai pada ka jelah hi perokawai ngaso komen de ki ar po tuli snap hai bo berit la persyang bagi basngot na kadang joma kadong ipai ba na mulai ibong ba pidi sa kami uba merap uba pidi sa kami bom dan besim ubong pis uba pidi sa kami bom pet yang i bedok i besok jenjar ki besidom ki ba kedok behiran ngaso kemen bagi sports club ki bedana pojong ka mulai ha bagi wan bagi kedok yang hai bo berit laga de uniform laga de boot laga di tracksuit, laga di pisah, organize tournament ni persiap. Pada kejuh por masuk kemen, benar yang jong senglong kami, laga di morsiar, laga di habo mulai konsihi berokoi ni persiap, banpet naga benta ajong ki. Laga di SFL group, ani ki club, lani ki nonu berfat ni persiap, hagi abos dem berjemaah. Yang ani ke por bermorsiar. Pada mulai bersiaru hai buah berit la persyang. Bangil la persyang baha haga hai buah berit haga por jung covid la persyang baha. Bangas ko kemen bangasungu yu blay. Pada preng jung dua kelam apa nabe. Jubala man di snem. Ring angkot nyakhya. Daga jingkel hu daga jingsnai pada daga jingrap ka jung blay. Ipai babi bino shong snong jong ka morsiar ba jong ka bolai. Abor pulai alai kun ni MDC election, MLA election, papa jumulai, kim sim penjob ya kan. Ngam semua pihak ni kata, bangong, papa jumulai, kadi ke hok jompi. Voting of right, it is your property, it is your property. Benjit nama hikmat, kadi hok papa bangong ni nang basnong, ngimla nang dia jini ban penbor, yano nak bentang jadi dong song snong, hak apa dia benjit, yano benjit, hak apa dia bagi ke bentang. Apa mulai ngelarem? Bangelarem, adwai subleng obleng, ngasungu ini berpenrem yang nama boleh medon rajong plan. Ijong, God has a plan and a purpose. God plan is for prosper, not for destroy. Plan kejong boleh gelong, nang dapat bang, umliban dapat penjat penperah. Kata kali, ke plan kejong boleh nama tak kejong ngam sumdom yepi, penjat dengan ngam sumdom yepi. Nama boleh kadi ka hok jong pi ni ngom to ile yo nakali ang jongi ngelong na yung Emily o ngas ko man ni ka po man ka MDC na blaze nay na PPG o soma haligiti mata pai si ba pidi sok me barka syak jonga kanday hagador jong bok hiyo inong song lagri no dilukan lagri no balasi lagri gi government 7 lagri gi contractor supplier barok dengan pasal masyarakat ngong somha pelek jaga jimut jaga jimperkhat jongpi hak ni ke mendapat pai yang sebab pergi sau kami kenang bala banai jaga jing syakri ke bawah naga benda jongpi pi pai ba masyarakat bat kumju naga benda jongpi jelahi menda ke bolai ba jelahi barakawai aba im gaktin im gejepen riu mis o komen ini kan ilong ni kwa ban roy baktin khasi jongi o gaktin jengi kwa komale fight about assembly ayo Allah sne blay pandak jigi do pili yo belikan ma man perung mata yo gaktin khasi agpo ka the constitution of India nilayam persyang the government of India kampat itu gaktin jengi ndega so komen aba im gaktin im gejepen rio ni so komen bahadu kan singi nang ngene gren ni khana baka poy ko on long banda kan jengi haban naga sutu habang ting kertian jungi kanang im aje penriu ka im haban ne kerti dustur im ke je penriu kariti dustur onge long kestan onge dalia jungi ka don lak jo jingai dena ka jungi ka dustur u khasi u khara o ngidang kwa na ka jungi
Bandon kan risi dustur jongi. Yeng sem jongi gina kwa bandon gina pay. Yeng sem jongi gina kwa bandon shom kwai. Yeng sem jongi gina kwa bandon tu tempau. Yeng sem jongi kwa bandon shun. Yeng sem jongi gina kwa bandon kwai tempau. Oh gina kwa kalong baga yeng sem jongi kan dustur jongi ginang bat. Kata kadang so komen wan long kristan. Ginang bat ya riti ya distur o riti dustur ga jongi gin bat. Kajiwan jong giniam kristan habo jong jenah jongi kawai bari ka pathai baro kawai kambut ban pendu manta pendu iga riti dustur jongi bandang pendroi ni kat notam ka district council we ganong ka district council kalong ya ka ban nakaya jonga bandang open clan ya riti dustur ha ka jongi habane mata ka jat kinja ngisko kemen bandon ka jat nong beri. Inang so kemen bandon mata o kajat nong sik. Inang so kemen mata bandon o kajat beliam ngap. Inang so kemen mata bandon mata kajat so kemie. Ijat. O kajat beri ujingi kajat beri bekerpang. Na shim ya kajat jengi na ka kemie. Ka kemie kari babat ya kajat ya kegenja. O nakalian jong so khia. Bagi don diwe yung od aja kipa kabiang. Aba aja kipa ka shongsan ka shongba. Ngiso kemen baka jepri ujung imda ka syongsang semua kamdon. Oh kidon gibong. O ka syongsang semua. Don dan asor. Hanung don. Ngausin ya kum kita gibriu. Ibamdan bilang irresponsible leader. Gibriu ibamdan ka jingkit khliya menong baka syongsang. Idon ginya ha. Idon gi kha. Idon mendagi mek ha. Habang don gini kakur kejat kenang ne rio kejongi nisko kemen baka je rio jongi kabat ya kindo pasyap hang ne hapo mosyar hamulai daga sarkar kwa banhe jaka hap ban sim permission na gitrai jaka nakali jongi galong baka sarkar galong ngan snapet menta ya gisurok banhe bet bulldoze menta try jaka haban sim concern lagi jongki concern nilai si bohati nilai si mompai dalhiyong ani kat kini building kat kini flyover kat kini mata medical college kimberley college hair kumno kumne balai mekhania balai shillong balai mulai ibat mangi ke jaka o kabat ke purnong sit ya ke jaka o kabat menta na kaliang ilindo ke jaka ibat ke jerwa ke jaka ijanya petau ke jaka gili kitrai jaka nadara nau haba ka sarkar india ong ya sarkar meklia ni kwa banhe mata airport moroi ka sarkar melia ko omdor jik banhe hak sim mata ya approval na kaliang jo kitrai jaka gili kitrai haba nang don si council na kaliang gili kitrai nginolong trai hang long trai haki jaka haki puta jongi mana habang ni scam ko shore o ko shore jungi ngisko kemen manong habadon mata ki occasion la ngani tho ilong kemen jungi ginang sami kanarai pemuka upieng o ginang dana kalian jungi ksel penklan yau khasi jungi ya tribal area jungi ya district council six schedule nginang penklan kani ngartil asma sabusau kani na ko adana ko council finia ban penklannya ke district council nginang penklan o gidon giwe yong don kam artikel laispa nyu huwe ngong ni ko benda besar to dari ka sokar india artikel laispa nyu huwe ka syong harita ke bakwa ngingim kwa ni kwa artikel asma sabusau kanne ngong pai ba ngi subha ngam kreni artikel laispa nyu huwe nama panai nama don la ka jong ko benda ni mengiyong ngidon kam artikel asma sabusau nginong penklan ya ka six schedule amendment nginong penklan ya ka six schedule kinong sosno molai kinong sosno menta jong khasi jong ke pendri hi barokawai wat ka molai hi barokawai ngong isnai ublai dalam PBJ belum embassy molai ngasara ke benta ban amen ya ka trading license baru akibat trejam kinon tribal kidekhar don kam yo trading license gile yo
Anda kini kau ini benda kapan fair. Isnai boleh menong anda si bab di sau kami. Katanya sen hak ban amen. Ngin amen ada rukam. Di company ke bahek. Anda kita boleh business ke bahek. Ngin buat ke promotion hang tu. Ngin ke percentage. Kata ke percentage. Ngin ke mana kalau percentage. Ngin ayah pi. Kasih ini yok don kam yok kam. Ilong ke biar ini don kam yok kam. Ilong ke biar ini don kam yok kam. Kata kali kau ini. Kebanyakan yang ini kadang banbu apa desi konsen. Ndriungun, ndriusni, dan temanuk agak dan temanuk ASEAN, lathut ikna samla. Nada kadau belong perlong lang kini. Ngahaton ari bisu thu musuh kata ngaburam. Kasyong api matang isanut. Yano pinjit, yano pinpa, mano kambiang, mano kambet, mano kamla, menapan bor. Menapan bor kasyong nga kamon ng jongpi. Ngong pai ma, ino shoks ng masyar. Ngalaray, isnay ublay, hihipin job nga. Ngin sa ko puro mata, yung bas ng mulay. Ang bas ng mulay. Boro bas ng KSDC, magna-trash itom. Rang bas ng, kamarang bas ng. Ray, teman, laray na kanya juga. Kiwing na ang okin burong bas ng. Papilisaw kami. Jab di sa kami on ay honorarium yang gerang bas ng maulay nang nuyo pisa ki hagading start of pisa kami pelong MBC ngilikit ini ba la kabenta jo kas ng bathaw si ba na kalian juga leo simbol imay juga sa ng yang kun nga so kamen papila yo yung simbol yung umokiyo wala nga por banda kalian juga mensra kalian ng rep laju kan mau mengirap wang khrak habang wang khra na bibilingaw tuno la mo wang khra ila kanya ni songwai barong itet hang ni boy di ko ni song ba wir songwang khra ila karyang e do to lindi to so sayo oy ban khot ka jor o ban khot muli oy me bro khat ni nong rap ni rap sa ni bon ni rap sa ti po dom sai yo nga la tayo po ang tayo chang po ka benda ju mo yong di nong rap me yong aso men kun Manak liang ke cuma kalau mahu ada buat kiu, ngasih komen, ngong pai ba, hamulai, dan kamu semua kiu, ngasih berok ini sam, oh hamuk kiu bapiti, manak ngasih komen, idon ni pria itu kena hayong yong, mau kiu, ibu buang kita mulai, akhir mau kiu, so komen, pada ngasih isnai ulai, aku ini harus mau kiu, rusau terik, jawab kisah kami, ngasih kanong. Yang mokhiu penyerak long yang kamulai berkawai hakali kentiga mentang. Bangale cakap KCC kejimpu jonga. Ya kahok long try juni kiriulo. Kamdei tang balak berkanti dakar iti senca jonga di India. Kamdei wat dakar UN. Hapor kapan benar? Ya ka United Nations Declaration on Right of the Indigenous People. Hapor House name Hopunai Arjas Nyo. But keniru mendai tang baong kata Hapo United Nations. Mendai ka India kalah soi kular. But ong mendai berjot ini berkeniru. Ya hok long try jong kiri lu. Mendai tang ada mendai ka Treaty Senjata Tukar India Article 46 kaung ni. Right, Directive of the Principle of the State Policy. Kabaong ka adon ka jibha kapang. Namta ki shallow track de habang ipai pat chakanika disposal ni ka board ka mo de habakar ki tingsen cha ju phareng ha ki spasem ke bale kala noi ni baka lasen chare ni daga sarkar India bak ka sarkar India ha kata dorbar ba chi sien chi jingem mo ka constituent assembly ka na house nem ka tandai spa sa punyo hadu sa punna kala ayangi ka section labkai ka naka article 244 bat kane omtak kata kadika jing kisan bat ka jing yakut jong uba Nichols Roy bam kwai hador bulai bat ula i ka jing ma ya ka jan doriu jongi nama kadika barit pat nama sakadiang sakamon bat keleng nisha don ka jingker de kinongwei nong ar bat hangta ula i bat bene ekani culture jongi ka hiti to store banyadai na kating sya kulun ki jaga ki puda
bat je kendo kusiam ki klau ki tap dei tang ta khayi pateng bat bene kini kriti dustur ya khatir khali ya rukom em jongi ki pai dulu dang ndrei puki ka sik sidul kalau ai kalau pertha kalau ai ka por ya ka EDC banbu ya ka ying pisar ai namtai jongi khasi te amta hitep kani ka sik sidul kani ke dulir ne ka pata ka papaka kani ke jongi dah kan ba ngiri masuk tenan bat ngiri masuk sultanat haru kata bagi don ka sik sidul namar ba kalada kadawai ka jala pura ba kadawaru ya ka sik sidul pet i ka por joka namar ka kham khain ban ni kinu ni an hapori India te amdei ka gamda kani ka haba ong ban pendu itu sudel mot lada tua ban pendu itu sudel kadi kalong kacing lau khoi ba kacing penyap pepe ya kajat beliau jungi namar beliau kisim kin kala rumadang kirang basnong kin lau riu pada kin kala jung jung kisim yang jung kiran kin kala no ki jaka sok soka ba kin mar bo fendoru kin kalong ki mar jung soka pet ni plus kata aru kamdam ginong bei gila bani ki khayi lai loi ndai tang ta gila ban chong ban sa kat baman wat hang ni snong namar dal lawen no ka discotil te dengrong ni ban puskam ka discotil ka de ban don ndai tang ta ndai ni de ban punso thu ba ka ni ka discotil ka di sti ba jo ka jai dio pe ka jingja ka jingja po Tripura hapor snem ka khandai ba ibai ka Tripura ka da 90% ki population kita tribal house name katendai ba sampuai kajing hia toka kalau hadu 90% but hapo menta hadu menta kadon tang lai 4% namar baleu ki an habangi kinong ikman ni let kinong elam omdai kinong lila dakan mau pha habangi let chete omdai ban dikri suki song sarut pet ke ki chung kam joka jat dundiu handrai ngawai phi ngakula thamat jong phi ba ngadon kajing bot ka ba scam bakadonut babet ngoi pi haba pijit yang la hab daga jing sung red hi ngaka pa pi haba pijit yang ngoi pi kamne khata masa bangale po tisuntel kadai bangale ya ka jing khia ka jing khia jo ka jai beriu ka ikam mat jo ka jai beriu ka mat ka jing terha bakha ka jing tunjuk bat tibor bana na po central government mo dangba kimna bat khu hapo ka hapo kisik cedul namar kani kisik cedul kade ka diskontel kade ka dorbar jung khasi ngiri ban so scam bak ngiri ban ong bangile chate bak ngidon ki trading license kai bangile ndai don ka por ngilong tam jinong khayi trading license jinong ilam jongi jilong tam jinong khayi trading license ngangai pi haba pi jet ngang haba ya ka jingjet jong pi namar ngale hatai da ka jing scam belayu ngajet ya ka independent nado basdang kasngi ngau pi nganum syairam hang no bak ai kanong ram jonga ngam lawan compromise bak no namar baleu ka jim jonga habang em gom tu ngarim em hadu bang ada temendu ka jingi tabriu kam dundu naka dolo jonga te kamni ka kata handrai ngau pi bang skau scam ya kata ka jim bang ngan sakri ka tabriu kum bang ngamat ka jing anglo jonga nadu dak na ka terha kali namar baleu ngai I ka jing mai ka tabriu dei na raw ngami samat bang terwas pai ba mong lada pi ayala dengan bang job uniu mau nai bang yang ngata nganget scam ba undai umau nai jo mau lai ba kirukom sakri ba thmai ngan ai sno mau lai ba ngan EP ngan pi da ka bel ba thmai ngan ra po ki chi ba pi song ba ngan chna ka ta history ba ka mau lai ka ni kan chna sa ka history ha khani ba menta namar ha collection berada awai pi ba ka bor pisau bor tingka kam traikam te ha kani ka benta hakani ka kenti pamta ngau pisna sa istri pini ubrio hoy ba chakri pada diki post nam nadu ka pras nam ulah chakri pada hadu bentaru ngadang chakri ngabat bar khat gijat kam ndai ka bang chakri pada ngau pi lada pijit yang habang ngau pi bangan china penchina bi ka history ubrio ubala kham party kham spa tang da ka ji ba ka chichnia jumpai ba ji rukom kum sakri pada kilong batmai sudah habang mau lanai ngakwa ban tencai na mau lai bat uniu long mau lanai ban tuksa aba pha na ba pha dam ngoi pi mau lai thaba bat ndek thaba dang mau lai ndek thaba borok be India bat ngai scam limba ka jingji jong pi ngin sei kita kinong lam na po mau lai ki ba I jabriu sia
ngin sei kita scientist na mulai ngin sei kita ki IS na mulai ngoi pi namar ngadon kan jitu nam tau samna ki zombe bat ka don basno ngoi pi ngadon kan ni ka jitu bo ha tam ngamla ban ai lu pi ndai ngadon hapo ka mensin dona bat ngoi pi ngala subu ngas pelang kalian sekolah he ngoi pi ngahapen rekam ngalia ka pi board job MDC ki pai ba kyo nga ba sei pindah job liam do ngong ngan liam ni ngau de brebom ngam don spa ndai ngadon ka spa mensin mencakri pai ba ngong tang ka we lada ka job ka tulok jonga ngan chim lun chwa ben tian ambulans dadak clear ka lun ambulans ngan tian saka bos namar ba pindah tinjar ngan le cerita namar ngoi ki ngamla ban tu tang nam ta chupi ban persubai pi arwal lengon hadu menta mene kipan jingirap ngom pech ni bang ala kular kan kosdang bang ai jingirap nganum ai jarap dan betit terang ngom ya ublei tu kan lada hoi ngoi pi ngoi ngala syukur le dia namar hadu menta kita jadi papan jingirap ti kamyo ngom basu yang ngom lada job lada pibam jamlu ngarong aku le bam jamlu kumulong lam ngoi upa umla ben iyo pun bam unbam do bunjat ndai pun bamlu jamlu ngonga ngan long kumbang long ni wat long ngong da jobru wat ka kali bang pedang kam ngadan ta kali ngong la da pidon kam la da habang pai cak thong da ka kali jong apila bar kit nongpang hadu kata ngaterwa te namar beliu ngakwa sisya ngadu sim sakri ba te kuble chuput kuble saja ro lingkong ngapen itu suai redi ngadi ba wan sing jerwa besong basa ante apa mulai nong kuat lakai ngante ngahe ngalasan bat hadu kini kelemat ku bamuntar ngadang syong ngadang sa dan lakayin kesem hante apa mulai nong kuat hajing long samla kejonga ngelakit ngelaba yang senong nong kuat bat yang nong senong nong kuat ngadang senda bagi pat nong senong jong nong kuat nado kepuat jinglong samla bat hadu kini kelemat ke bamuntar nang suki yakam kumuta deputy rong basnong bat kumuta caretaker ubana kalian jongka gut kelatung yang hakpur baila krano irong basnong balim jongi sempun ba jike lagi pat ba kam tam lagi tu betuna kayo kukor ngai babu nak kilong yel hani pasnong molai jungi kilong kemi kilong kepahi daki kemi bun ki kepahi lah klano nak ni pertai bagi haban besahi lagi kun kiti ya pendam izin kam nak yin kesem lalu penang bersta di kun kiti jongki lalu besar menpejak iki ni jing syam ni jing ni jing kilong kemi ngapat ka dono dah mengayu iki bon lagi ki susah janong bagi tei belah ngalalet de jongi fa ban saki ki kilong kemi ki basat janong mengayu ka kiti jongki kelajot kejing bam jong untuk kesaban untuk asid jong kesaban mengisin aduh kata-kata ngai kira orang ba ki batai sistem hakikan baper ki jongki kimla bat kentiu kayo kakot ke jongki nama ba kat badang mi kisngi ki por ngai ke jingkiu do jongki mar bam mar di kalalong ke basyirke aduh kata-kata nakabainong kapag kikiyo mla berpendap su ijing dan kamayeng kasem ngidan kamban kentil nakabainong jongki rangba jongi ba jongki longmi jongi kepatrei ki kambela ki jongki rang bagi la berpendap jing dan kam jongki kasem ke jongki ki kun samla jongi gelang ngop jing seni baper jongi ka pertei hak jing bambang kambang jam joki kepercayaan kerayo iki bat kila ngam kita jing snil ki bala jenjar berpelat yang jing kerni ke joki kini ki baro ki wal hak jing mut ke jing perkat ke jonga
mga day le namanta jong kini kun samla ki jongi jong ki longmi jongi bagi rangba jongi day lang ni kada mga sa shim ya karay mga day ban mi sakmat mga la banyarap ikini pat jongi badang kam ya jingaram ngaya ti kum tanong kit kam sang lig post nam ladan na political party la lig post nam Kajing yang letik jonga ngai yo kajing start kajing champagne habai day bagi emlang kesalang habai day bagi snong di thao habai day bagi nongkit kam snong habai day bat kinong snong kam tam nai le kajing kajing duk kajing hiran jong ki snong di thao bat day nang ni kada bangam la so tang macupet tang lagi kemat ikini jing hot kat bangala la ibor ibau blay la ku yang ka kene lagi ti jing arab iki pat ba nong song kat bangala kata kapol bang nong kumunong kit kam song kene ngadon kam sipol bangan yo jing ku no blay jing arab kadang kam kapol kam ngadang la kam le kam bahas susu ya kipat nong song jong ni kasong molai baju kari pakai cat beri barok koi ikon sama jungi kita kam yung nong yalam ban betul nanti yaki ban prat nanti yaki bon ikon sama jungi belang nang lasta henlei kajing kang dilat gelenti jumyo ban pendap ya kita kijing angnor kijongki hakijing im kijongki batang siteng por ka kut no kijing im kijongki hakijing ngop no kijongki kijing snil ba per bawan len shop yang negari bakajat rio kijongki ngawer ikut samla dengan ni kasno mats ya ag tiga diang ag tiga man kijongki kalau mga leader bat pralenti naman ta jong pi ban betul lenti jong pi ban play dilat lenti kumlo bila ban yeng lagi jong ki kejak indang kam ubrio ubla champagne ubla izingai kumma pi bar victim habagi kun jong igile ban apply kam pada gelong naman ta kam sarkar lani wa lagi kam company bapir ningkong kipan ke experience certificate dekat nutam uta uban mi ban kiet ban ba jing jong kali bakajat beria gakau ubreu pelatan syak kata jing sampang ubreu pula ubreu pelatan kata kejimut kejing perkat ke baskem ba omdan so mono bala ban nyelam paklayo bang sik duai boleh la lagi pat nong song jong kasnong mau lagi ay kejing sedia hanga uble empat scam nya bang numpak lai gelenti ya di jonga ngadum dia tat ya kala kalong linye ko wei ke si baka mola kalong ko mola ka bakamba habaro ki benta jing nakam jong kasnong mola ko kendiat yang partai sepang habaya de baka party congress bare banga ngayon mi kemat banyak kun dia kali election MDC na ka party congress ko babi belai tablet bara bagani ka party kablalong do long snam hagani gari India hi baro kowe nado shwa bangin yo ya kecing light lut na kita kecing sensyar jom gidole Dei parti kongres kepala penkubur kepang yang ini kepala keren perlok jangan semat mene menginla banyo ekta six schedule menginyo ekta district council lasot yang ini six schedule nak tak artikel aspa safusa clause A bala penuandor la persendor deka dan kita giriu sampah hartu kapur klem dala ben ai burom the Reverend TJM Nicholas Roy pada upah jong ke district council bagi kat ado kini si pemerintah de na i bagi sayo igri district council
Balak menyadar kepang gihok gijongi haba kalong ya gi kendo gi siap lani gariti ke dusdur bang meli sayo hado kini selamat ke pemerintah bagi senong di tau badan hari kasih jaya jungi berkuwe ngidang dan yang kita ginong sensyah senong gidor bar senong landa omde nabjeng testom jong ni reorang ba nyumsim dalayo isu yang ni kipat kasih akan digari gijongi pek bah kita gila gilenti mengilak balik nak bentar alat jangan kini ketiba bentar banyak mengalirung hantai apa yang dapat tawa yang district council mengilak penbahas isu yang kita berada lupa kesik schedule ingin buat dia ni amendment berangya kepol kum kecingya kepol ni hapan amend yang nak dibil ki bafer sama kelak aniki lama dia dah kerpang yang ni dan buat dia ni kita pada penting kenaru bagi bagi kon sama gijongi keladan galak gelenti kelalak keladan kejing tip kejing syampang kejing start bagi lek dulu gikam kalau hak kayi ke patengan ala iki kon aja bagi tei gikam but nginom ai trading license yo iki badala di bawah tei hari dari gijongi nak ni kesik schedule ke ai kerpang namta kejan beri gijongi kabandingkong kalau menginyada ya kekendau kasiap ya kijindam jingem jom kimar po kendau batui kue kibenta kapaar penginum syaban ben kum kipat riulum kibaduna hakecimpun jom ki hakani geri kejongi badan don sakwe kebenta kepala kerpang bagin kentil ya kani kejinglam kerpang jom kipat riulum hakani kejela kejongi kita kini kibenta kiba kidandang sekiwe kiweru kiba kasukwa ban penskoy bikin dia ya kecing ai ya kecing long kerpang ya kini schedule ha kecela kejongi habang ipai sa kekendau kesiap baba hausnam arjar kat kendai ngilawan teng siya kini ke platform banpan kecing kesian bangin mi kemat sa kiyeng dorbar tawan bangin senai kian nakabenta banyada ya kekendau kesiap bangin senai kian banyada ya kecing saban ben jom ya kanyi kepateng badan promote dan debat kentil ya kecing long kerpang jom ni kejat penil kejongi kemakapel hakani keri India kepanging idot kawin na kiba kasyam hakapor bapi kumpat nyong sok sunong bila penjob yang abang long UMDC jom pi abang alet yakiyeng dorbar tawan jom ke district council ngasyam bakita kiba kesorkar telah kerpang nimba kani kesip schedule gidang kibenta kiba ngakliang gidang mikamat kiba ngilajir akisinam balalin no kim sim ngasyam kia nakabenta banguan raya kaan banyada yang kekendau kesiap padba tang arteli kibenta kiba hakini kin rusnam kiba mampi bila pelong yang abang long unomi kemat jompi hakiyeng dorbar tawan jom district council kiyay kikam kiba ngalale kabalingkong kung unomi kemat sakiyeng dorbar tawan jom district council kung mabitip ke district council ru katapya serian kerkom trekam kung kejela balik all kita namar ngidon ke legislative wing kejaga kabangiyasat kejaga kabangiyatay kejaga kabangiwan ngilum lang berolay pemot KMDC bangiyatay nginyakran nakabertaban sinay kian kibanyada ya kani kabenta kabakasokar kalay ya kapor ni makani kesiksiyul kabangila bande hante hayeng dorbar tawan jong ke district council ilet kapor district council ngisyam balimbang kesiksiyul kalay ni kapor nakabenta bagin protect tin mangway piyo baginya dai ka kendo siap kejongi kapasusi pat kamdon kaan kabakin nomi kamat kibangila jet menswa bagin le nakabenta kata data hakani isi lene ban hakani jinglang MDC jongi hakani kendrusnam ngilala banwan rai kawe kaan hadin nyopusnam baban penerlong da kabangiyo ya kamohor na gobernador pamenta kalalong kaan kalalong kejingada nakabenta kendo siap kabangi ngikran boros kata kecing terekam abang ilet supaya kayak kata suabang warni kaan kira mas nongjongi habang kisannya kekot media yatin caka lene pa ay sobaki caka om itu kita kikot kakung kaan dita ada madawat lagi
Hadian bagi senang ikan. Kabagi itik kong kakasil sa termas jesi karusil. Administration of lanak. Kabala penang baik ikot kibala ari kirambak senang. Syar kanet register. Hapon dis council lai tu yaki lingba kani kaan kabangi iwana. Balengong kita nomor house nam arjar khatsal. Keladan kawe ke jingja. Baladan ke cia kini jaka. Apakah apa ya keyen besar badan buram jaka haikut. Unang besar wong. Makanya kekot kebagi isu kira masyarakat keritang kekot sadangin itu ya kini kekot. Nomor 4 dan kaan. Kabalingo kalau mbah kumno kinami kemat kibangi ngelejit sakmat. Kim simpet ya kini keperapet kumpul. Bagi sinaki an penting kenapa kendong kaan kebadan kam. Nakam tak kecat berjungi. Sakaway. Habang bagi dan kendong elang ki peperta idri. Kila long teng makiru kum kinami kemat. Hakat desi konsil gabah haba pedebat penpai. Bagi pet ya kini kian mengelam paskam gerbang hak tak puas kim sim mesim. Bansim tak betah balik ya kamram ke begini benda. Data ada apa mangi? Hak ni ketem mentah. Nilalapan pelong. Banyak ikut rambas nang mentah bala isu. Siapa register la itu ya ka kum ikut bala itu dakaan. Data kata kita penrel tambah kecingnya jadi tungi kam dei tambah kesentur. Ngida ia jadi dapat ke kam ke begini. Apa dis council begini. Balai kita Giradlan ngapan kerja kini magidik MDC mendai tang nafta kemulai konsorsi bang itu ada konsorsi gidei ki MDC jong ka jela jong ka jaga kepada nafpo kali hasil satu masjid konsorsi Giradlan pada bang ini ciki bola area ngisamba ki jaga ke kapo jong asar lay lawan song buhay senong daki beri wan dei nak jatuh jungi hak sistem kecilong iam jonga bopenya kendong siap habang kali balik tur balik pet nado kali kana para kabahap apo karat marubet hadu jiran misyam tu bagi miso ki Manipur ki Naga ki Wanmat Syang makin ki Railan ki badan hakititan border jong Assam Meghalaya nei kiyo kada pulang bagi nong syarhima gila detat bagi kini kejaka nomor pokondam an merte iki bagi nomor bande kata detat adu bandalawan mengikut MDC apa yang darbar gila perni ya kawe ke hukum bangila buru hakini kaan jong kani kalanak bangin sya bapin ay kulumare karalan klem ka jingtep jong ka dis council kata ni ka bintang ngale kabangi pinpau ya ka jingye jungi ya ka jat ngre ngile jadi council ngem sim shong krikti ngile le ya ka bintang bali bale nam ta ka jingnon kam jong ka jat ngre ko bi ka jungi inong ni kaman ni abat sim kiawa bayawan ka jing pakla ha ka jing ni kur namalatan ka jing persang bat penkala ka ni kadru ngile ora ya ka ni ka kasih social media ban pa register ki kur ki badan ha ka ni keri jongi Ikor apa kiwan register, gila ay kapor ikiram bakor. Nama kuma pitik siapa pinyo ke schedule track ke jopi pihak panuan sim suai ke klan certificate of this council. Lalu perkelahan ikiram bakor, karena makan nonton kecing ilam bakla, ya kecing ajat. Kapangi kum kijat penrem nado por hendai thai. Gila po bangidan kam man ajat becak kami ngihapan buat kita terkadang norak ini kan terpeskan kita. Nantang warna ikilah kaaman nanak. Kaniro bangin pengkalan bor di dorbar senong. Kibahak kejat pinre itu ngisim. Bakilong ke bakong sama. Namar ni ururamba habulit pan snow. Hak itu kapor habak isinay kariti sinsya itu karitungi. Kabagitip kong ke constitution. Ulay itu bahak kejat pinre itu ngidang kecing sinsya. Ka grassroots governance kabagiyong kecing sinsya habok senong kita. Ya kapag ngidam tiap pangilit nagtaban ni kamat siapa kerja council ngidam kam ban itu kerpang yaki dorbar senang kini kinang elam senang kibeda ya kejat penunjungi nama kini maki bapet bakmi ya kebiang ya senang kita aku baki kisenca limba kani kamen akam tam ngiladan bah kecing angnut na kejat penunjungi bagian yo panwara ya KLP Haga jelas ni, ni kum MDC ni ketel mentah, ngilarai, dah kebangi pas ke resolution, apa kayin dorbar, bangin kerba di kesorkar kami, ya kesorkar celah,
Berpetrekam no kamplo yang di KLP. Tapi kaya mangila benle kabor perkup lagi. Kabenta ka mangile kalau mangila perkamti hakiram basnong. Ya kabor kani kabenmen bagin yo ban register kinom song ki pohon song hakijaka kebetulan hakane kecipet kecipet di council. Dan kecing aibor cumi ngilala ban cek. Ya kibar celal kiwan song makna hakijaka cumi dan bagi hapan ban register kalau compulsory. Bagaimana register? Data kerang lawan nak kani kabenmen ban aibor ki bakanom dan kadang kecing syawa dawan yang nang guru ngila perkanya. Pada nyokos nam recognize them. Ngimsin layo kecing itu yaki kerpang nak sponsor. Kiseng samla. Kibalang kalawe jo kecat beriu cumi. Yaki ru om semla a kecing itu kerpang. Datang ha kani ka jimang MDC kecungi. Ngilala banwanra ya kini kian begin raih top isi kecungi. Ya kepanggil ai kemohor bo gubernur. Ula ai kemohor bab itu kerpang. Ya kini kecinglang kerpang jadi senglong kue sen samla hapok di darbar hapok kia train mami dan lain tili ki mau bersih hau mau benar lera PE begini ki lain tili ki mau bersih ki mana ke darbar senong ke sen ketai bak ke sen samla ya kini ngil ai ya kapor ka kerpang haki kumulon bawan sen kini kecing sisa bebak persingan ledan betah kini tambah ngaruh kumpak petah kini ki yang ledan betah persingan kini kan keba pintu di bata di dalam bantik. Kita kini benda pada kibakung ki MDC apa kita ini belit skin darbar tawan jam discouncil ini bentre benpet kini ini benda ni dot kamle kenapa pada ni hapan song darbar laisin akasi senam bahkan ke darbar disai kini benda kini dot kamar kita kini benda kini dot kamar pelatno begin pelong ano bahkan long kecikirku nak benda kami berkecat beriu. Kini kelam aku lihat mengenai itu ipi. Kaya masuk dalam kelamba. Hadir nyopok senam keteman ni. Kaan kepala ai mohor duk gubernur. Yang kebangi ngilana benle. Nak bentar kami batkan cat beriu. Tentang dalam penjob yang akan ikenti bentar. Kumapka penjob akan ikenti senam. Ngidam-dam buat kaya kebangila. Ngidam-dam kan benle. Nak bentar ketamat. Akan ikenti senam. Ngilayo bang ketat. Iki bentar ko per kabang lawa kay gilinti kabang siyam nakabanta bin tray kabit kabiang jot jet rew larang job yang ngin nang penklan susu iki ka bor ka penko yang ka council larang ida balit mi kama ante hakini kinreus nam lalet larang kenau sam arjar ka kendai le kladon ka jikiwen wat ka sarkar kemi ya ka jin perking jungi bangin ai license ni ki percela hakani ka jimpet kemi hakani ka tem ka jungi. Aduh balawan kakol na po home ministry babelay ni strict plat pada nama bang iye jagari bakajat bin rew gimpa ban aila ikibar jela bagin wat kini ya kacaka cumi tetak ada pada ngale pun kikam hak bede bat kini ka building bylaws ngacil tu iping rapat yang sistem kibun ki binta ki bangil ora kapelalong kecil nantai nam tak kipat ba kibedok masuk ke nan kamar kuslai nama ngap mi iki binta Hapai dia bukan notification bagi yang dipandai tan yang pakai dulan yaki kasut bahan yo certificate kidan kamtang manyo yang kecil orang nasional bagi yang kami yang pakai dulan nak yang terskonsel mana kamtang yang ngalek kebentar berpensuk ikinom sosok tentang apa ba wanong kuslai yang kini ngalek kebentar benda nam taban pensuk di pada kenal report kapsya kumu MDC ngasukan kendiak kami dia kam dengan train nasional ngejop sakran ban Habis berkekam ke Bangladesh, ngelasak kendor bagi ubah sudah MLA jubur, nama kadang-kadang balak menteri itu, pada apa perkup itu, kumno bin susong aye, bimbang subang tak tulok MDC, ngan susong mek ngan menteri tak kebir kebiang susong, kesenang masker, kena kesenang kepala apa ya kawe kelinti, berita dah ketem mengalong mengaku MDC lelah berpenurlong ni kena kelinti nama cepom juyur ke PI bentar, kumang keren. Ngong lada kedankam yu patang song senang jong senang mulai bangan le MP bangan le nanti kabit kabiang jong senang mulai gitu kidan buang kikam ki bangan le yang mana kada tu kecikim tu kepor ngamla ban rendut kita patang kadan miet kaya snow yang kecil sakran jong apa mulai nonglum
yang kemang lasak kena mengenai kun kado jika parti NPP yang kebor mengenai ke parti baik walau kena mengenai kun kado kecil orang gede no ya piu baik ditinggal piu berbuat ke lawang dari kemasuk pak Begita ki kandidat ki bakal ke parti kepentingan keren syabeh ke parti BPP kita ki kandidat ane kita kindong ki kemat ki bamintar ki dan kita kindong ki kemat ki bani khot ki sisam khot ki bahan afswa ya kita kerai ke buar bahalor ki le kedor kam apa mulai konsensi demi apa komentar lakun kado dan lak sisam khot na dan lakun kado ni tu ini nang tang latang kecingkran banyak kambangan Ladai weni kun samla berpelak pelenti, ya ki kun samla jok semolai kamtam, tamangam cupet tang ki kun samla semolai ngerok langgu, jadi para senam. Badan kecingkran medan miat nauniu mengilam jok pipi ardan bersemuat. Ngapuram i, lemah medan nilai deh bah, kita fair. Dari kepangasuma medan miat ya ka, abang apet ya kepejuk klip. Nikong iro yang apa ngade weni kun samla belami bentrai tang masuk keman hadian pat iberngam yang kecing berngam juri yang hatu kini kesorkan tak kadang ayat di bawah petang dawan pat kau kesorkan syai ke penjara bimbang benang no dan kawan lebih kebor bin pundokan yang ngamlele yang pundokan mereka bin berkat kuno bagi kinongi kibayok kamlin bakan di kebosbun kita ke motorai nataya keren Beleong Bamdi MDC Baikam jadi ke Ranger Security Services Organization dimension ni kamngana pernah iwanyalam election bain kram net ke nongre mak parti joki kan le namta kapit kapiang sung mulai hirei benni kho baninga ke Ranger Security Service Organization padbabe dan kambandet mana pasen nika depa tebor mairi kobor depa tebor pasen kita Tere pakatan kala dengan bahan nirap jam balik bisnis kita atau biar jam bilane ayu namta kali bekerja bendreo bidan kaman keman bangadai mengapa nasa apa mulai kuma pina cukran keleng jom kali bekerja bendreo biaro action mulai begadai kuma penkiem ya kerja bendreo apa tahu di mulai balik kini kam balik pensiaro banyak kam kebangang tere bidan kaman ai susu keborang akan berngembang nang sulap ketiang mata halnya kiwan maki potes kem selesai ki ai license ki banjela ki bekut kamanga kalau sampai ke porba kita ai license ke parti BPP lawan yo kam maki nganduk mau mengawasi kita di pengertian bah mata pada ya kecingkran jadi dengan kuat bahkan pun ketian yang kini kebentang bagi lepas ngau jisangan kuat ben kata i kaman performnya ben kita nang ni Berak samnat ni keren bet kaya kebentar berle. Iwan siapa mulai. Lelari kansa siapa mulai. Hasna mulai ben yu bapa tahu. Bahkan sampai ke por. Beyond kawan ke serkar thamai. Kaya kita ke serkar thamai nanti. Tabatan kau ini berhenti bardan bersermat. Ya kan dia kekam ke pengile. Kebampor yang hadu arpos ngam bahkan penyang bahkan kelan. Bahkan kun. Ngamil kun bekiki jadril jungi. Hakan dia kekam mentang. Apa dia kun bet. Bagi barjela. Bardan salit bet. Apa ayam mentang ayo kerup duk sekar ngaya khong ngadu kripen apa RIT mana apa batik kampara batik kibar jela apa dari pikwa ban kring niki pikwa ban ayam sim niki tanggawe ngatong ni pikiran ben kara bakran brain ublay do bakat pangau nang ay kapor bangala bantrei bangan pela susu yaki konsangla kantam ya kesenang mulai bi kucungi ko mangalong kali kesenang keberkahannya ngan ya perlu kesenang ngam dan kam perkat diri nuru ngan perkat banyak kesenang mulai bi kejangan bani keri pak kecap keri pura kut takin tiat ang ngin puramnya kemenar ngin train ang takementa tak berisan hau mau benar kebelis pun kebelis sejarmu wala nga day ka candidate halang long fresh kumamo inexperience dia ham menta nga kublay yakani ya ko committee pakan ay pakan kran ya nga meeting kong do pakan kani to yala dia nga day ikong dan yala nong lan ibasa hamaulay nong kwal block 3B I candidate naga BJP party dia haba kong sa PDP candidate mo ba yung iya nga kalong kumi kumno kayeng naga BJP kamtam lay kitip ba ka BJP
mau lahi keempat lah mensutir. Dia kadai ke kamram conga bangan pin sultua ya pi ke BJP kadai ke parti ayu. Ke BJP kadai ke parti ke bapet yang uduk usung. Ngatai ngan ai example ngatai ke Labuan Balan. Wat kata pikir hi umudi jongi uday ubrio badai tang nong desa. Pek menta ulala ban pin jes no ya ke India hi barok kowe bat barok kowe ka perthai hi. Ngatai piru piatet. Ngahang niya ngayeng bangan patay ya pi kiskim bapher baka BJP kala ai yau kau ubala ai nado shwa kapor covid bat undang yai peteng hado ar hajar ar putra bandang yo ban ai free ka ka lat ka yen bat kiwe bangamla banjer peteng shu hang ni ka BJP kadai ka seng kadai ka parti ka bahet kam la lais nem kanti kala rule ya ke India baro ko be henrei ka khlap patie ka khapat kni ya ka jing bat changi ya ke ST shooter tribe kombangi tiang baro khwat mo ki ang la da ka wan ka BJP on power kan pendu no ya ka jing le ying mani ki kun kristan kan pendu no ka jing ya die do masi kata kam dai satya kata ditang ka kubor ham saya ba siya penhe ipat ba tiga kun ngahang niya ngapen tikina ba kam dei ke satya kata kadai tang ka jing mudur ki brio ka BJP kam mot balle ai kum kata sa ka wei ngong yapi nga kwa stress ba yang kilong kemi namar ngamar wei ngadai kalong kemi ngadai kaba la penyi ki kuan arwot hakiki kijat la jong om don inoi brio ru ba yarap yangan tinga nga kwa ben ba ban ba kani ba nga kwa ban yarap ye kilong kemi ba ban pikir bor ye ki ba haki dorbar an bakinya don benta kini sim benta but what hak district council ru la da pijet yanga kum ka MDC jong pi nga thai nga ru nga la ban man ra ki district council ki bon ki duna bhagi ken thai long ki ban long ki member jong district council la da pijet yanga nga thai nga la hi ban le ngam la ban kular ki para candidate hme no mar be ki bla trei kam ha ki kam tip company ban yanga nga gadang fresh but nga try by level best bangan penuan bangan lek ki ba baro khot ba pia don kamati kumnia tindak ngan kren na manifesto jok BJP jong nama ladani wan hapawa ngila banle yakini ki kapor kala day bapinjit yaki MDC jongpi shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ka thong ka bagidon ki kiman ki bakongsan ki bagibu hakman kita ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ke jubab haswa bapin lek ban tap ka vote jongpi haka arpuwai tarik urumpang arajar arpsa baik ya ke program markman pat ki kertong